DJ Astromaki, Crveni zmaj tarot, predikcije. Uđi u energiju. Dobrodošla, božanske duše. Ovde se spajaju energija, zvuk i sudbina. Muzika koja vodi Poruke koje otkrivaju. i vibracija koja te vraća sebi. Uđi u energiju. I čuj ono što ti je namenjeno. Pozdrav mile božanske duše, dobrodošli na moj kanal, ja sam Astromaki, a mi radimo kolektivno tarot otvaranja, predikcije za drugu dekadu meseca juna. I to radimo sada trenutno za vage, znači radimo drugu dekadu juna od 10. do 20. juna za sve vas koji imate planetarno pozicionirano sunce, mesec, podznak, Veneru u znaku vage, znači kolektivno je otvaranje i poruka neće rezonovati sa svima, znači intuitivno šta osjetite da za vas uzmete, šta ne, poruka je za nekoga drugog. Ajde da vidimo vage, svašta nešto zanimljivo se dešava energetski u ovoj drugoj dekadi. Vaš vladar s početkom te druge dekade je u egzaktnoj konjunkciji sa Jupiterom, jako jedna lepa energija. Sad zavisi kako je kod koga šta pozicionirano. Ajde da vidimo vage. Dole sud. Kula reverse. 3 štapa. 10 štapova. Obešenjak, reverse. Kad kažem reverse, znači naopako. Okrenuta karta. Temperance reverse, 6 pentakla, kralj pentakla reverse, car reverse, 8 mačeva reverse. Ok, ja ovdje definitivno imam nešto, ovdje je vezano za posao, za novac, tako neka energija. Ali opet ima vezi sa nečim da spoznate. Ovo su mi vezano za jake ličnosti, jake strukture, znači moguće da želite nešto da, ste ambiciozni ili prosto želite da vodite nešto svoje ili radite na nečemu svojem. Također ovo su mi ljudi koji rade na stabilnosti na domu, na porodici, porodični ljudi na sigurnosti, znači tako neka može isto energija biti. Međutim, ovdje kao da je potrebno da se udaljite od nekih stvari, kao da želite da izbjegnete neki haos ili ćete da izbjegnete ili pokušavate da izbjegnete, znači tako neka energija. I ovdje kao da pravite neke nove planove, međutim ovdje dolazi neka težina, znači nešto, s nečim se borite i baš vam onako pada teško, jedna teška energija. I kao da je stvari potrebno iz drugačije perspektive da se sagledaju. Nema se umerenosti s kim se šta radi. I to je problem ovdje. Znači morat ćete da obratite pažnju s kim šta radite u ovoj dekadi. Znači ne vidite baš sve stvari dobro. Znači bukvalno mi se potvrđuje, ja se izvinjavam na buci s polja. Ovdje postoji neka neumerenost, ovdje nešto nije raščišćeno, postoji, kažem, jedna određena težina. Ovdje morate da obratite pažnju s kim šta sarađujete, šta radite. Znači ja ovdje imam muške energije koje ne znaju koje kako ulažu, ne vide na koji način. Ovdje vas neko ili prati ili kopira, ili vas posmatra. Znači ovdje, kažem, imam jake muške energije, ali nemaju stabilnost, nemaju sigurnost. Ovdje je ego ili se gleda šta drugi misle, šta drugi kažu. Znači ovdje
Vidim da ovdje treba neka odluka da padne, znači da dođe neki preobražaj. E sad, idemo u pokrivanje i donećete vi tu iz intuicije, znači jednu određenu energiju. Znači dolazi ovdje neka spoznaja, nešto. Idemo u pokrivanje. Izlazite iz neke mentalne preopterećenosti, znači nešto što niste mogli da vidite, sad krećete jasno da vidite, ili ovo možda se vezuje za neke ljude na poziciji isto, da krećete da vidite, može biti i to, i s kim da radite, s kim da ne radite. Dosta karmičkih energija ovdje ima, kao od nekih ugovora da ovdje postoji. I problem je ovdje neumerenost, nema balansa. Znači sve u nekom disbalansu. Kao da ne znate zašto, s kim, kako, koliko. Nemate meru. S kim, šta, zašto radite. Idemo u pokrivanje, baš da vidimo. Kraljica pentakla i 7 pentakla reverse. Dole 5 pentakla reverse. Ok, ovo mi se vezuje za neku žensku energiju. Ovdje nešto definitivno se... ova ženska energija je dosta stabilna. Na 3D zna šta radi, zna kako prosto deluje. Međutim, ovdje nema se ulaganja, ne radi se više na taj način na koji se do sad radilo. Ovdje se izbjegava neki haos, ne radi se više. Definitivno se prekida ulaganje šta god da je bilo. Ovdje neko planira ili neki put ili nešto da idete negdje da odete. Za nešto ovdje, ok, vi ćete pregovarati za to i definitivno će biti reči vezano za to i neke akcije. Da, ja ovdje definitivno imam jednu zaista, iz ove težine dolazi jedna spoznaja. I put kojim idete dalje i kreirate i stvarate dalje. Znači ovo je dobro i na finansijskom nivou i na poslovnom nivou. Ovdje konačno nešto otpuštate. Biće ovdje pritiska mentalnog i fizičkog i mentalnog. Ovo mi se vezuje također za neke odnose. Znači, da li izlazite iz nekog odnosa, ovo može biti i partnerski odnosi vezani za posao, može biti ljubav, ne mora samo... Opet, muška energija, vatrena, dominantna, strastvena, opet nema se. Ovdje je bilo nekih manipulacija, laži, skrivanja. Kažem, opet nema umerenosti kako, na koji način i šta se radi. Planovi neki, ovdje postoji neke nerealne, ovdje se hoće više nego što se trenutno može, znači tako neka energija i ne pazite ono što sam rekla, s kim, kako, koliko i zašto radite vage. I zbog čega. Da, neki od vas ovdje ne vide jasno. Ograničili ste sebe nekim uverenjima ili nekim informacijama vezano na polju, znači posla, ovo može biti vezano na polju novca, hobi, bilo šta što vi radite, nešto mentalno vezano za stabilnost u ovom fizičkom. Ovdje treba nešto da se pusti po pitanju prošlosti. Znači ja ovdje imam kontakt karma kao srodnih duša, znači nešto po pitanju prošlosti, ovdje nikako da se otpusti, da se pusti. Ovdje neko ima previše, kažem, ili ego ili ponos. Na kraju ćete ipak ovdje da stvorite stabilnost i da urušite stvari. Pazite, ja ovdje na početku, pazite šta imam. Kulu, kraljicu pentakla, 7 pentakla. Znači ova ženska energija definitivno izbjegava haos, ali definitivno neće više ni raditi na način koji je do sad radila i stabilna je. Dok muška energija do kraja kreće tek da vidi svoju stabilnost i iz te stabilnosti kreće da se kreira neki haos, ali pozitivan haos po meni, jer kula definitivno donosi jednu vrstu destrukcije, ali oslobađa neke određene stvari. Ovo se definitivno tiče nekih prepreka vezano na polju novca i vaše stabilnosti, a povezana je sa nekim vašim
životnim lekcijama. Također ovdje imam dosta ljudi koji su u porodičnoj energiji, znači porodični ljudi ili tako neka energija, ili planirate to. Znači vama definitivno se pripremate za završetak nekog ciklusa. Ako vidite osmice, čitanje za vas, trojke, desetke, to je to. Ajde da vidim, što se tiče arkana velikih, znači imamo škorpije, škorpije jako izražene, ne znam da li imate nešto u škorpiju ili imate nešto sa škorpijama, vage, jarčevi, strelčevi isto izraženi, bikovi. To je to. Ajde da vidimo šta vam kažemo na oči. Zanimljivo. Treba neke stvari da sagledate malo iz drugačije perspektive ovde. Ovde dolazi neka, iz tog pritiska dolazi neka spoznaja. I to odmah od početka dekade vas udara. Iako vi planirate nešto, neki od vas planiraju negdje da idu. Idite dublje, novi mesec u znaku škorpije. Idite za tim, novi mesec u znaku ovna. Zagrlite tog života, pun mesec u znaku blizanaca i otvorite se za promene, novi mesec u znaku vodolije. Boga mi zanimljive poruke sa ovim monologijom, jel da? Još fokusirajte se na pozitivno, novi mesec u znaku strelca. Balans, radite na balansu. Prepuštam se svemu, znači prepustite se, pratite flow, pustite se i lagano, znači prepuštam se svemu, to je poruka za vas vagice. To je to vage što sam imala za vas, slobodno mi pišite u komentarima kako rezonujete sa čitanjem, jako volim da čitam vaše povratne. Lajkujte ako se video svideo, subscribe-ite se ako dosta niste, svi vi koji me gledate niste me zapratili, uradite, to ima vas u velikom broju. Također imate i muzike na mom kanalu, što meditativne, što vođene meditacije, pa poslušajte, možda vam se nešto i svidi. To je to što sam imala za vas, ja vas sve ljubim, volim, grlim, kao što uvek kažem, volite sebe, ako volimo sebe, onda volimo i sve oko nas. Pozdrav, uživajte za sljedeće čitanja.